Yes. Number 1, Joshua Dazi. Ain't no free by 30. I say. Or your complainant. One woman could agree. One year. Augustine Dazi. Wabay. Woman tria. Ubekum one sign. What day you called? Dazi. What in that? I'm not doing much ordering. I'm a call. Eba me program me drive me bodu am Bible mo Quran and phone chief one on the snap. Many pay. Bible. Eko hin chapel. Please be. Oh, come on. Asum den kan. Which one counts? E okuo be. Yeah, mens. Musro. Amini o. Mo ye okuo ba mpa. Peja Bible. Boudin ayame. Joshua Dazi. Mikra Bible. Sama making. Minja koshi. Ukrenkwa. Oda. Dazi asemben. Oh, ma sorry ba. Your presbyter so. Your presbyter so. Oh. Nyame be hwe wate. Basri nyame ayigina nanim. Ramsi ani otu mu nyankopon. Obetwitwaje. Wate. Me bibia hawo. Asemben na aba. Nyase bia mu na ayase so. Be sia menete. Me yele me wala no. O no ase o Sudan mame wa china godi. Na ne mame no wawu. Mame ne wu. Na ndin bi sense den na be no so opedo hwe na se admansa bebi ma na start ye to anamo. Nso ye no adman no se na dia adna bi nti won to anamo na ko hwe bi na sister. Nesta ye konfo kuma siade. No, I started to say presbyter. Naked nature. Next time I started. Dear, what here to? Most of penny, the street minister, friend is saying. Or the street minister, a friend is saying. I'm not about friend to me. I saw the Jayache. Once one of the day me call presby. Once I would teach him, I first I don't know call your confirm. You can say, if you do this kind of come conform. Drugs cross I starting because scout baby me jumo. I'm the question 7,000. I'm the question because my and I demand of this or buono. Also I saw for us or buono. Also started here and so you must know. You are the no. I said discuss position now. I don't know. To become young could be home. Let me cast me natural not damn double bomb. No miska 360. 360 saying 360 million. Mudiko too good. Wow, yere. Yo, kase. Nti demand to mama ure yo. Na mana mo ne wo motene kura no. Etu ade wi mad ne ba wi no. Etu mobile. Me say na mo ya konfanya me ni nti on na on so fo na okoi. To koi bia wi no bai. No that ne bai. Tum ho an nsu mi kwaduma ba. No say no ho fa nti. Man is go clinic. Oyiri. Wako to go do abanyina no. Man is ke wi no me kwaduma ba no ni fi. Mfefe na wan fam ko me fe na wan fa. Na me ko clinic ko me ko clinic no ho. To me ba na test me say wonu krom. Me mfefe brothers no bia so ma ho. Me fe this so ma ho. No bi tell say mfa kron so lo bo no yi no ye ne mplan. Nto wan ncha. Na chese wo yire no was scam wo nipa na o so to gold no eye oba ne mpana what to go in this about more boano no what obo ano no na oba no why no ho adankasa why no wedding eye wedding chapel beam praise be one what day you call oba no ya afuni ana o women's agu ani mu ase ye hwe ye aye pi eni fa ye nso sagidi anuanom fa wo ho anyon kubum trafa ko jojo ni kom maame aguyani mu ase basre for the antie say Presbyterian discipline go ba man kasa we say de na se anwen no wonye hey Ejadazi amen
Maybe say no watch baby o. Me ko. Na chese uko krom ba no ni fie. Ko krom no ni fie. Na gold no de ba ma wa hu say gold. E dia na mu kire ya Abigail. Wo de da ko me boko. O de ba me pare no club bo me ko yin ko kire no say no ya yiwe nti. Aka nse kwa kwa no kwa nse na yiwe. Ndi bo dis ka be. Na wo hu gold no. Me hu. O de bay. O de bay me hu. Na wa enyim gold a. Enyim gold pa. MB wa ma ni hu Abyssinia. Abyssinia na okoso afiri nkoko ba ya o beto no osimu munyu ohin bi amato ama no na we di Abyssinia hey awa hu say gold me hu pa na doso o doso ankasi see two but no so wi to mu gusu two okay eti wo frɛ no so we me frɛ no anfanto message no tell him say o no krom ni krom no frɛ oh daboase okay nti me ye na man even me ko e cactus on kan say since na on pa no waye me waye nti me hwere me hu no na da me ko na busuafo no so ma ho na me frɛ no sister na odi ani mo ko ye we no konfo no me frɛ no say da man pa na obo no ye na plan nti me nko no fio nti me fuka me ne blood ba ko ana ya yesinya presbyter aka ono ye koi ye ko no so we be 3 days on mo ye no akọ nti wasa oba oba wa afort ya wade ase wakodi 3 days be ma foforo dem wakodi 3 days on wasa oba nti o tissue o bi na offer ne say na wo yinfa na jada zimpacho wankasa we di adwuma me mechanic na bo homodin sisi no odin cause obe we na wo safia Charlotte ne homodin ne kwasem alaba chewa mo a sisi no odin obe hu na to pambu nso bi ana wo bregodwo utimi ha epawa papa sini trasi yes yeah jadazi to graphic ya mu bi akenkan no kwasem nje ko hwe no na omo fi no offer ne say tama ya company hu fi kwan de friend staba ko elimi na wona also che na say ona ye hwe de ya wono ho ona so no so do hu papa no nti o no ya ko na ye hwe ni hu no di ka offer ne say o ho man on fi ona ya me ye hwe no nti ya ko no no o man la me na dwane o man la say o Jonas na mpo no okọ no kromo ka so ni papa no kromo ka so ntoko ana ni fi o mo fi no offer no no so na ho ana o hwe no ma o ye den ya me wa afi ni no so bi ana hwe no na sister bi okọ fi no nyama no wa bodu na de wo say o Jonas o wa afi no kru se no kru ko twa ska no kru ko twa na miska no na ne brother ka say no pa o baba akotu wa no pa mi no mo ye ya na da be ma no onim so o yere onim pa ka say ana as a friend kan say no ya bo hu do bi o nti isi oni esem bi nti ni asem te bo jafuna ka so fe no nti mo wana be 1 week na bo jafuna fe no na ka sini na ewi na bo jafuna se o tun fu 1 week 1 week le bet me 1 year ni mi hu ni bi 1 year ni 1 year mi hu usika no o usika no abede nkwala waja nkwala na agume so mi kwadu pa nkwala ni yesai nkwala 3 waja o magu so waja na agume so pani o wo mu yesai o 11 years mo for bad photo ntun so ento a wo pa pon ne mo fan photo wo pa pon ne one ne mpana kabo mu ebu onu ani kun so eje ni sika ko to gold jane ma egu no so e ma no mo nyane so jojo mema wo de o ye blay dra wo jojo no hey o ma bi na mi ko aduma so ye wo so 20 am me dwa some why some style eze so susu se bi o shampata be am bi o yoba am no ba no boy no ho no ko barrier ka so barrier o fa nko barrier ho am no ko na ayoko oko na ba awale no so mo ntrase nwu no abusafo se ontumi nwu no na be wo ko no nsi ni bo so bibie nsi nso no mo ntumi ni ntran bi abusafo no so mo ntumi nwu no nso wa ge ni ma meti ase ge no ani ma me na ewu akofa gold aba be gina ni su yi nso mo ntumi ntran mi sia on na zi on na wo nso sia mo ntumi wani pra na akọ oni bra na akọ wo bra ye nwu awade oni na wo ni kun ye fran be ma on na akọ blan ye fran say o fran stem ko bla ke so phone no su photo ba hey Augustine Dazi ofo mapo Augustine ana Augustine mapo but ye wa no de din Augustine mapo mapo awon din ayo bacho anye hey this kind of me ba kura ye nko ju bi nchen na pokon tatam mama ya ha pa nzi na we do be da
wakotua ne sister konfo na asem ne ba mabona mane ono said ye ono say adno ye no the brothers time on to me on my no the brothers go for beautiful mo so they do ko she won say butuma ya den kan I say ne brother no wan sana nti to me bi nti butuma ya dia no amfo bi no fo na ma ya da no nkai no but nkai no so won to ko senka no ye den nti oda mo yi no oda ko sana on ko tuka na me hu bi ma ba pemene no tani san so no on to me ko bi on say eduna ne brother ko she wo no ase ne brother no nti so to ko ne brother no say so ka scan nyina aboma ayi chewa idi adwane ne mpraibu adwane no a ebebe say dazi mami ko jo bi na 360 na mde 7000 pole na kakabo mo secretary ai emayo abai hu na bra mpacho ne te no na setena ne ye asetana pa me ni problem bia ni muntem eno anso be ka cho se ne maami abeso nda ya brain gold nti bua no na munkotu 430 na ran wa na se na unim baby o ka so ahode a we criminal case ese ka me eche no yes mse bi wo ko no ho eko ko no mo ma ko papa na wo mo bo ro zo nti ma ko no ho fresh line no part of bi so on fa kra me abi je ma je number no mon tra no me enwe na we die no anse the police be ko ka so akochi we die we ya criminal case so we ja awade a wo de ko misika de chana de ma no na David mpese ehuni se ehu adansidie krata bi wo wa kire se wudi sika ne ma no because oba se obetu no watwema nso manya no ofun ya enyi papa nya dem di frabro kire bre iPhone ko nya bida hello okay yes ete sai yamna dumo fun se wo na bi gina nsem me ebre me pa cho ye fra me wo hini ni me wo Kumase Sompa na bra bi ye fra no Joshua Dazi o se ne yere ne wo eye no kre Joshua Dazi takrade Joshua Dazi tadi mpoche na awale ne da so wo ho Ofoche Dabi yo it is say no awale no makunu kura cause osemo ya ifro but me ngunu kura no ye kwa ye fe no say offense onimi ni hobiem yo nti ya say woni ukufu frame awo on but minimum kufufu bi an yo ye fa nkyere ho wo se wo ka kire ni se wo maami abeso da ye gold bi ti wo mo am na wutu wo ma uska ma mu kotu enwo asem te sei but why ni mi bo mi di mi se efra mo hini ni mi wo Sompa TV so so am Kumase enkoma ye di picture da TV so piao Uta kura wo Sompa wo TV ne Sompa wo ha fatu so se wa se wa ifra tade fefefe oni dazi da mo ya ifro no dazi so wa but me okrom ntimo mi fi am pojo nyabotan aha mame yiwana no kakrama ye eye no krese o ma ni ma uska se wakati no oboa mo san frɛ no wo petrande wo betrande free from ananti free from the trend na ko Australia come on memo ananti from Kumasi to Australia na o trend ko mo se monye e mayu amaba mi busa o se awale na gusi ai dabi boni be na papa wo de aye wo se de wo kan allegedly say no kra na wo kika ye mu kire se e be ye no kre na wo pe ma kro na wo de wo fi se opi yira ya nwu awade wo na momrede so agi na se ka so wudi wo mu no wo de e beba kwasem ye beba na de net sapo na wo se usili ho na wo se usiri kwasem mo sa fra no abije obefre no ono de se double keman odeme won fo boa obefa Mr. Champion until wabra ye frɛ no so frɛ no sona boa so pa ewiase ya sona boa so pa ewiase ro ho wan kantimu a
obedu obi achi ekun kura owura yi aya wote aseye wo hwe no a asoma ya wo kan bibie no ya chese na one oba no kura wo any problem nanso so no ye mmey so mama yetumi di enime bi esie emema abraya yete awari ase ye mu binom because oba no utimi hu yese wote wode ase nyina no otwempra nya papa wote wode ase nyina o communicate with another man yedi no wo ye bibia ya wo pebia so be me ne woni be me di ni do nyina wura wade ni mu wado oba no amana proso tinani efra ne so mpa se oba no ne mpra no na ne ye la ya wo mo bu papa we sei sana me de mi hu no fiseska no wonne ne mpra no e na wonne ne nam na wonne no edie wo so wonwo ye oboa wo kan no na ato no so na ne meka ne se sa boni we se onyankopon de wo chi ba ko no wo ba no abusuafo ne nkasa wanhwe ye obekura ne hwenhwere kire se we se wonfa wo be fefe biom se koye ye odi papa ya fa so Augustine Dazi wudi agoro enti no awura sa wo pe won kwana wo pe ne ye di a ye tufu e mo ni mrisika 450 million sasan anti wa fa a wotimi di adwane na wagya be me e wo eka no ati o magu no so wato mama yensa gu no so e na wonnam so pa se wo wabusia se na so mama medu ba bia na obi abodua no de busia kwada ase because abusia ni nimade we se mu enso so no wo mu mfie no ye to nkra ma abusia ni ababa no ese ne fata bia wo munye na brante ne ho nto no me kra de message sen kra me ensa no kra nya DNA because wo ba say se wakodi dia be hyehye Dazi pesika ne nya DNA ne nya DNA wo ba bone wo gasi Dazi Augustine Dazi Augustine na mso chura no Augustine me pa cha pa takrade bro no be so na no tini enka no mutie because takrade radio 360 o mutie ye o mo fa so mpa ko mo e fan ya wa point kejibli ya point wa Augustine ya wa de a on de enwu awade a wa kwotena be ma foforo so ka so a wo se wo mpe be ma na ya mfo so atabadi o atabade no so hi kepu ha yo wo se wo mpe na ya mfo so be mo ti se o ye breford obenya ne so ni se kani de obetua woni wo mpra no me kami papa kwa black wuda mi do nya me wo betua yese betua bo so kan prebe to tro sa fa turu mo asha we fu ma yi wabi en ma baga na na mo ha memu ha e pre peso mo popra wo mo mra ponko ye nyina ye e ba biti samo be ma be bre sa dia hene ma okonyo pa boni we ani ma bu yesi be ye kro be wobi na be na bra ba sei awie ebre yi wonyame ye tete adifu jane mu de be sie ni kwasem be kasamo antipalena my lady medase mechia ye tiefo ene yahwefo nyina na ye wo mekobi ye frɛ no oba kwase abekum oku no yo ene ye beti bi atua no ai uhu a efe pa bere kokoko fefe kama na mo mpe ho asɛm na fa ba kokko ye nkwan wa hwe ya wuntimi ni eti ye be ya ne sɛ wo be hwie nkwan na to agu saa na wei ɔte uhu na fefe kama o ye sɛ bimprɛ de so ba kwase ai adwenbɔne akasa wɔ ditirim hwe kwan a wo fa so sɛ ne maame abeso ne daye sauti we maame abeso daye sɛ gold hyefie na gold hyefie na akoyi anya no abusuafo na editi ada na anko abusuapani ho na anko wo besia ana anko gi skara be ma wo ne neti a wa wonim sɛ sasɛm a wo kan ya no kora sika ba kora woni bi na wafa nyansa kwan age ne 7000 wo sɛ de ono ani sika wasako pe obi bosia 36000 aka ho age sika no ene wo mpana modi adwane na sabe male da bia oka ye wo ma bronsanfo wo kroyi mu ye ma yi mu e ma sabe adwenboni wo mu tirim ya ne ye kama Thursday we ya batan wonya batan adwenboni wo nipa ne bi mu tirim ne ma bi ne mu tirim a hunu se sabe be ma ye ne te na emre enti ye be fa nyansa kwan na ye bu ne kwasea me sesa ma sa me ba ai ka se mokoya na me kana se ye be hia to agu na ne hia to gu ama me wei obefa fom efri baabi o no di sika bere papa yi ese so di sika ne ba ya mani fedi da my lady ya ntina ha ma sabe preduasa ma bi no mu fanya sakwan
emu mema bi mo kwase a ate o ma miensa agu ne so ade utira hwe asa akọ wo foforo esa age wani we mi busa se we ye ba tan sabi we adwen papa woni tirim adwen papa ni tinti my lady wadawro ma ekwan bi e be fa so esa brantie yi ne nsaka ne sika bia no ye fa so ne mo maami we on fa form emfa ne nansisi form mo fa sika ne mere papa yi ne bi ko twene ba bi etwene dazi kitwa no wo ne yesai all 7 years na okoye me so ba bo ne awade eti said your zip wa fe ohwa ti said your zip wa fe ohwa wo bie na sa so mo ana ai eti ano aye invisible zip ni bi na ta so mu ana se wo se bi ajapade so nwi bebrebe na zip wa etwi just a what difo na malady bia fe oda ana ya be ma ano dio malady me da se awie yi areho na malady me nua be men why big mistake kwa bezo I don't know ko wale sa lady no oh de bi se o wale ni bia no ade na amfiti ase male no hu ye ye hwe first picture na da so no hwe sire oba na si akon ne mu ase konkrofi na mo hwe sire me nua be men esigina ho ase kodu a o mo sign krata enye krata do mo sign oh malady odi e mo fonto so what has here saba we wo hu no wo mpe ho asem wo be me de wase no eye omo yi din sukuli kasidia wo mu na so fo wo mu nyere ahadia ni bia kasa mu wo twetse de be me ne segina mama kasa twetse de be me ne se akon ne mu asa body ye bu no asa ifro no mo ye nkra be ma na ni nyi mi na wase adadazi na mi na wase malady mo onye ni je mi na me ka toni oba na nwene ti oba we eye poketinia sototunia boni a opposite odi won no sade obe wale wo ori so wo ye fodi ye ka fodi ya sabi obi a odo nipa na ope nipa asem ne wodi na komba nyina me nipa sabe hu wa no se da bi me ka ko ne nchen malady ka se bi amani age po si ebe yi akoye ko DNA test e wo kudane mu masa sabi mpadu acha etefo mba chame etwade wodi o ne so obe mamu nso no akwanya wodi a all the best is now sa ko hwini ba we fa no nchare masa ja sole no kache me se aso na okọ no wodi maami wo bete no kobondua wodi dua ba bla me ncha obosum kase bia binim no fa maami we picture we konum se na blabo manase ne na japodi nyina ntinsuo masa wotere me kache no hwed boni wodi wono masa awreho ekum nipa eseni pa wasole mo ya sole da ben malady every Sunday bia me asore na me sori manim sem mi bodi for kompen kwasa sem etu ye be ma na wale a e ma kwasem si ho adenti na oba be se be ye be ma samalidi asema ya ne ye kan da bia se awale no enka hwe no mama kansa ya no ntema se ma papa wa wale no mama kansa so hu wa shere kawa ajira aso denye ni munyam wom kasie mo shere kawa hwe do be be me ko adwuma no kofim na ne mpada da no wom wa obeduru fia wa bre enti papa wonye bi kwanni entoato so malady ababa wo seminya be ma de no chena is oyo papa no cheno masa mani hunu se japade ne kutaro no what aka awale a yenwuye na busia be no firi musa my goodness yenwu awale akotra be ma foforo so me hu bida na me pa cho dazi man kokko to ankoye manye awade na nya ordinance malady na no ye twam ninya no kra ya wa no so ye mra wo abije mu amum ya arrange ne nka we kwache no malady ya yes aya ju bonne kuta ugel ya pa wo ache say wo yin timo ding me dia me se me ka me kan se wo to ko no masa hwehwe kira kwan kwase bu no ba wo ye bu no be ma na wanya no na kenya ne picture nke be bo wa na malady be ma ye say on the go what the go obi wo pizza bi wo pa no na adwane afa sika ni nakọ eto oba ne afa nsire so ye mo bana sitin so ba bosu minsia be ma bana ne wonu beda bedua no ba bia no betin su no be ne say hin ntinsu system brain ntinsu papa pa cho transfer di for ye fasi ba bia wo keka kro ne ehu ani oni omun o malady na wo kire na no odri abranti wo huna mali ne be na tinsu no odi dia ne be be chere bosom kese biase wakoti aduro dia abaye no because ye kwaso no wa nyame aso mu a ubedi sa abone no ubedi sa mai wa na apa ne den yanya no
hello Augustina me say brano wo se awale nani ho wo se wa ma usika se wo se di kotu ma mi code je pese ehu ni se eye no kore ana wo boa me say brano wo se awale nani ho Augustina she baby a wo te no je be chew e be fa wo se rapture se wo gina phone ne so nkasa ana wo try me say e be fa wo se rapture won pena e penye by force tiare si kamano Brian ko mame ena me den chia kase free sasema so ye ebre woni watifu nyina ene awie na sasem de otipa na chese eye fresh product eye fresh herbal mixture kana herbal mixture fresh man capsules we ene power to the men fresh lady capsules for white and we so fresh cool capsules obi a wo yamatim sa pepepe na kana fresh herbal mixture no and FDA for this stamp which is say pan say your number 1 immune system support you can say immune system supporter onipa nkwa amwa na wo onipa duamu ama nipa nya hoden a ema yare enche rofrof ema yare enche basa no se wonom sa aduro we a ebema wo anya ahoden bema wo nkwamwa no aye strong na waye fit se wo nkwamwa no anya strong wo onipa duamu a yare che wawaso etimi eye chepa enti se every household bia no obia enya fresh herbal mixture na ononom se wunya fresh herbal mixture na ebeboa wo pa afi obi a owo eye poor blood circulation ye ka poor blood circulation a emoja e wo se efa onipa wuntimu na onipa enya utimi enya ahoden no bo se emoja no entimi emfa entinimu yie eba ne sa eye cholesterol srade e na sisi wuntinimu se wunya fresh herbal mixture ni bi enonom a ebema ebenna ne srade bi ewo wunipa duamu bia no ama won so watimi enya ahoden obi ewo poor blood circulation asafo no eya na omo etai ewo pressure so wo poor blood circulation na otai ewo pressure omo pressure no we enya yare ya bema wutia paio enya yare ya bema wo yam aya wo yantu obi wo ho ko hospital na se ka che ne se ne pressure no enenam 220 enenam 180 enenam hwan ya ofa the normal wan hwe ya dakro ba ko onam ena watwahwe ena wawu pressure yare owe eku nipa ngasem keto ane ka se asumasi na onam asesie enso okoda ya wansore unya fresh herbal mixture ni bi enonom a ebeboa opawo afi obi a owo heart related problems enche na wanya heartburns na nakoma na ye ne ya ononom fresh herbal mixture ni bi a ebeboa opa ewo ho nia owo sciatica ne nango komunti no etwetwe ne pa oya no hwe ya enye yie ogina kakra na wasan atenase otenase kakra na wasan sore no onya fresh herbal mixture ni bi enonom a ebeboa no yie pa nia owo diabetes eye escheyare a eku enipa ewo wiase a enya asem ketoa se one manage sugar no from the early stage se ekosoro se one manage from the early stage ama na antimi amwa edu chronic stage na obekwa kwa enkoda adona obi wo ho a se edu stage na ekuro etu na eye din pa se bewu na otiase na etwa wonsa baako ato atwene onan baako ato atwene per fresh herbal mixture ni bi enonom unya fresh herbal mixture ni bi nom a ebeboa opa ne wanya stroke a afei na all recover no obi wo ho a stroke da wonya aye no ne recovery no or recover gina so ne recovery no very slow unya fresh herbal mixture ni bi enonom a ebeboa wo yi pa afei adro we nso aye fresh cold capsules no se adro no edinidin enenam cold adro tatahwe a egasem kotoa ukoko no se afifiri wo wani afifiri wo to esisi wanim obi wo ha obepose nani saa obi wo ha odisa be na so mo ye kuku saa be se nim ekeka no ene ade se wunya fresh cold capsules ni enonom a mesi ukoko no ebe hye ase kura ensan ema biem kura per fresh cold capsules na enonom na emo ewo ho nia owo severe waist pain isisi eye ne ya pa oye no hwe anya yie na nia masisi yare adoso ewo ha no echese Ghana ha no adumaden ena yeye edididie obi wo ho a market day obekoro na bottle a eda no kwachi
also nyama enya asem keto be ko fene ntisi ya ne ya ntisi ya nso de na kan ne yese eye omo a omanyi aged edia enso ne emabawa ne mema no agya boso a enya asem keto a se wunya fresh cold capsules enonom a waist pain no severe waist pain ni na abeko ama nso watimi ade ho na eye fresh product ni nyina on capsules no ene mixture no enenam ti se wunya fresh cold capsules a na wunya fresh herbal mixture no so baako na wo de account na wanonom nia owo constipation e kan constipation na eye ayemtim onipa ogidi anopa awia anwumre after digestion no e was say waste product no eba abonten obi wa wa did 3 days 4 days na so na ne yem no ayakapu onyeye unya fresh cold capsules enonom a ebema obetimi agya wonan kama enso ewo ho na fresh cold capsules won enye duru a wonom a woyam ebetu to obi wa ha opese wo twan weekend ansa na wanom fresh cold capsules no onom fresh cold capsules wa ema woyam entu just that oko convenience ebeye free enso ewo ho e de amount afei so nia owo general body pains se ohonam eya we ya ene ade a okodwuma na se wabre a ade chi na se okoda unya fresh cold capsules and a fresh herbal mixture and no a bibia ebeye kama ewo ho enso e de amount we fresh man capsules and then you find no power to the men and sasa ye hwe ma mema no ebinum ya adwuma ni biara keke be ma de okodem a wugina mema nyina nam ekobọ adwuma e ma ye mfa dada aschene se oda na wada me mfa dadi se oda udi be ma owo erectile dysfunction se obema no esore a emoja enagina ntini mu e ma ntimi dendenden no ma obi wo ho ne be ma no esore ya na asan adwo esore ya na asan ebuato ma me da asanyami esirawo eye bufu papa obesa na fe oginagina oba no se wunya fresh man capsules and no more erectile dysfunction away afei premature ejaculation eno na me fa no wa ma me jamu o ma so ya adwo bra ma honya ha o be duru yankese yo ne ho asane no bi ho a oba no oyi ni ho yankese ne ho asane no o yesa enye emwa o sabe pepe ngese enya asem ketua so wunya fresh man capsules and a fresh herbal mixture edibomu a bema ebeye bema enya sa me se oyere sabe ode beche ode becha ya child driver e dia child gate mine per fresh man capsules and a fresh herbal mixture I don't know na bibia ene kama informa bema owo low sperm count you can low sperm count a enkwamwa na afi bema ho a e ko oba ho ama oba no atimi afa yefunu ama oba na anyem no sa enkwamwa no agirigire eti enso na ekọ oba no eya agro ke na we dey odie ekọ a enye ne ebetumi awo oba ama na ayeye unya fresh man capsules na unya fresh herbal mixture e de ka ho enonom a bibibia ebe ya kama e wo ho e de amount ne owo prostate enlargement obi wo ho a ne prostate no e wo soro to extend say me betina he wa soro akodwonso a enye asem keto a ye no hwea enye yie se wunya fresh man capsules enonom a prostate enlargement ni nyina ebe kama we nso aye fresh lady capsules we ana ye bonemra ne efe ne say yo po fresh oba ensu fi bi gugu basa enkaboni bi oba obi wo ho nam a na pantila na sabe ehye ne bag mu oba ke say kakra bi na ante be say hwampo kire kora ebegu na wonantem aye totrotro unya fresh lady capsules and a fresh herbal mixture and no more me say oba ode puane ensufia ebo ho ni nyina ebeko oba owo menstrual pain sabre me say ne boso me eso a na wotwe no obesu saa enya asem keto unya fresh lady capsules and no more bibia ebe kam e ho de amam afensu saa we good for vaginal tightening enunti na ema no na say am to the pussy tighter oba owo low libido ubenunu at one such ne baby aye ne den sabe na order ho tim kaja aye ho hwe ya enye yie se unya fresh lady capsules and no more and fresh herbal mixture and no more bibia ebe kama e de amount adro we nso aye kana herbal mixture malaria dro tatahia sasem e de abodwaman so a enye asem ketoa kana herbal mixture ne owo malaria ne owo typhoid ne owo fever ompe kana herbal mixture na ononom se wunya kana herbal mixture enonom a o malaria no nyina ebekọ ama won so watimi afa wo to mapa afra na kana herbal mixture we no adro no ano ayedin to extend say obi wo a onya malaria na se onom kana herbal mixture no anopa adwanwumra na ne ho aye ne ne oyarefo pe eba ne saa ontoso enom adro ni ebiem se ojai adro ne nom na wantoa so anonom adro no anko akiri a
o sensen emwa no eti wan hwe yi a ada malaria no ebe san achi ubiem no ede wo ebe ko owum ko drugstore herbal shop anasa pharmacy shop bia kumase haba bi bia bewura bia no ubenya kana ro ni bi ato se ope enchiremu anasa ope dodo atoaton so a first sasam number no e wo numbers mienu we so numbers no eye 0243 5593 19 0243 559319 and now 0245 33 7563 0245 0245 33 7567 Pekana Herbal Mr. Nibi Enonom na wonso etumi enya ahoden pa ba me idase a Sasem group of companies, Fresh Herbal Mesha, Kana Herbal Mesha, Fresh Man capsules, Fresh Lady capsules, and Fresh Co capsules. That means we shall mommy. So abekabusi kuno Jadazi Adauroma say dear betumi akane say I arrange wonim baby o we die ne yakwache no tete yakwache na eno beboa yen o prince so oba no ne te no we ana ni se na ni subantie se na wo hwe a wan show suban bi ankyere wan show suban bi ankyere macho debi e kire se bibi sa akoso macho debi enti enkola ya wa ne o me ya oni ni we ya bibi tumi click o se be ya nka pedia ni bi baby bibi asa nso click o da tu susu se nkran de o ma mezusen ba ayo ba last one no anya mo se on no kwel mo na mi se on anya me ba Nalidi we prophetess we prophetess last one the wa share brakola na brabo no on anya me ba ono tamo yin se no kram ni ka yi krama ono ni we no ko pa na che sorry oni sa be ma ni tran ya ehhehye wa che o wiem e ma yo asura de o na ni nua konfo no abona mane de ekoso ya we because kana na no de om de no kure no de adwuma abona mane say no kai anka sem bia nchira nyi anka we you go so be o tran bia wai tu de nya bote we oba we ya chi na wi because adia ebusa form yan computer so dwede mrazia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 abusiafo papa ya samu ya mawire ho abranti aka wo bobra oba aboni alabachiwa hwekwa ode na efaso na enti apart from say woja nkola na koye no wabehwe omoda 1 year ni no si ho na busia ni bia nsi ho awali ya wedding ana ejadazi eboa me kwaze mba meka pictures ni na boa na sole ni so abasre asande me wo mti de bia no omo no so ade na omo ka omo ya we omo ya we omo senior president so no nu di akira mo ko ya ono de cheku ngu abia tu de betu na san wo de se enwu awade we ni abusu abusu for yan kan for obsessed obsessed any by the special grace of God or any ama kwanchada so amama me na me brand ambassador na ye ni bibi bone ho dance mama
oba yesi wo maame nyinsa na wo yo oba pe nkosu a wo de ba sase isu nyina mpempem ankoma no e ka wo ho a wo de hya wo maame ye mo a wo ba pia na emre kwa nimu no ne soti wonya free 30 si wo kɔ ne de a na agi bobo ne nkosua ne so kɔyɛ ketewa eno na de brayon ketenkete no aba brayon nkoyie eniema basa na ye kase bibi ye sister esade a hedin na se betun akase ebi awtwa no bibi a hedin bi afifiri enu ti ne ya hyeda ye side room and was your friend cyst yes what doctor ya catch say ovarian cyst edo we na ohia wadroni hormonal imbalance obi wo ho mood swings sesi ana ne buafu sesi ana wo sere sa ne ma ne ma ni nyina dro we betunya akorete no brayo ne mayie enu tina me numa dro se me brayo beba wotu kosu esa eti kosu ana kwotena awudie no a wanya be ma spams bi ena ne ye no enu na ama moja na baketwa ti so pesa wo correct na eye cyst ni kwasem edu papa Midpoint Ghana Limited for ensano adwuma bomodian se ba bia wo be hia duro bia bi no atobi ena wo mo sade malaria duro tatahwe esanso e de aka ho ya wo mo de aba medical tablet ena ne suspension de man me nkanfo bone ma eti bomodin se oba wo ovarian cyst hama menstrual cramps yes mkitoa obi ba esu sasa utobia na wo no ma se wo no na no pedu ba ko a de bia no pedu ba same time na se wo ku nya dende a man ho nya den sanse wakono no ebe basoro ama pia pa wo ku ho na wo de san eni wo ku bedi wo ku ti pomodin mono se eno so be me pa cho 0596 607 858 and 0500 210 113 Sister Spices ye didi peche Sister Spices didi peche me pa cho 100% natural so pass sister get bay leaf nutmeg ya wa ponche de nantwie de akokɔ de stew de fish de na wa dia na obeti da no nsuo kama na wasa nya mu ahoden kwasem me pa cho ye wo edum pampa so pz wo ma here bant me dwom so na bronya na ebe yo bi ni o kan shi mo bia bi nto 0243 535 025 admission Abba. St Andrews SHS 2024-2025 academic year me pa cho was say we be the ama 1, 2 and 3 that's right BC candidates come on ya mo resource no aba no kan we na apply na oba no kwaje ntete papa asin fosu eho ene ebomu free number 0244 696 911 abisho apempina de eye good wana enkapo eye silver bibia ye da wonsa ye sese ye homa ye shewonsa ne bo adisha market ye shewasu Assam room 0598585219 Boris B winampa proudly efie akoko dear den ene dear mle me pacho e organic ko ne ko pebi 0544 super 44 engagement 4453 Leicester Ghana amwasi yes sanitary pad extra long to heavy flow buffalo mint and soppy 0302235295 our boy bar and medical research center adomenu utibo kenkim kahwen sano na yo tititi mojabro so Herbal sabo hawa preka se powder etu mojawe ni so shede de but 0249761508 meko Canada meko express group New Zealand meko di holiday Germany meko body degree UK we doctor Meji visa nurse teacher and 0249000448 midima fisa weni ama Dr. Tamu da so fa Tama to ya de no so uni problem diabetes stroke prostrate any de keka Tamu no pokuya se mayira bia agogo komase 0500727215 go fine no maduro yi upe grow fine why are you na ho to grow fine oba wa wona utie grow fine doctor so mo jare grow fine why anemic you grow fine ye ne ekoko anu nam come on ne no mo de every pano digital Herbal Center 1 minute dia be drama so 0244 596 532
na onso kwaje odi Emmy Pro oso de wo be ko China Guangzhou me say my ready obejo visa ma me ko ho baby aba ko fa oniema baby a wo beda obema shipping agent wa uniema ma wogusuada o yentete 024924 Ghana Growth ye pedjuma ye ababa woni abraje yenam TVET sanu Juma di sianso number no amount 0308255775 Holy mosquito spray ne kwa eye adwuma se entutu dwane tafre kakape efiewura amenkuyo no mbegina wode be pam wo mu ka ho kotobi wasu spray 15 minutes asan wo wura da na obeda ena kron 0322037623 Grace Gift Herbal Grace Gift a doctor for ye ajabi wajabitasi o wo se yade a wonsa achacha emfansi wo ni franya mfisha emfama ho dipros ye hian kwata na mom yade bia obra vagina steam eno de ye a na mani aje be ma wotade atwa koshi ko se ne twemba be ye wajine mu a me pa chaw ye Oshim School Junction off Barikasi Road 0543-320-030 Grace Gift second case omlano metrasi me pamucho dazi dia yedie na second case no wo hemu manemra ne page ansa ne yakoko Peter so adwadi dia yedie na se ye yenhyehyeye se wo ba bone no wona nim ba bia wote yesi ba die wadwane nso wona nim ba bia wote abusiafo mom yenti birthdays infiri okramra birthday bi abe neni ho oh ka chire obi birthday ni yede ma mufiti anopa no enye ready oh e amoma ye brew no krebi ho aise ka chire mo ai wo Abigail why for the nim Abigail panisem pancho mo mi enti free ho eja nanya wa anyo na do case ba na fe adai transe adi oblock in heart so guys number 2 eja tabi ayin wo fra wa te to mu achi ase wan wo bonu kura dru na yire dada ye fosia wonu so kenya ase court all day in court birthday na ready Usono enyasem ketua 3p Usono enyasem ketua 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratoyi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 020100021. Destiny. I'm up for Abyss Plaza the way this year market. You go from ginger meno, you different type of ginger men. Betobi, ebwani ya fofo. Where you go? Ede na pono machine ba beti amwa eze niji. Musano. Musano. No. Bige ne fi waka wo. E fe ne give us cold capsules. Say yes si ya re na wo so. Ko di wu ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and I give us free. Open Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do kronkwan efa. Give us cold capsules. A painful a battle one more menu for one kwada when if you do me nunka.
Brakasa ya aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobu dia afa abefo kwan so a ye dia Childcare brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate dia ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate dia ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya Childcare brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okezi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Childcare brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Yay! So for mommy, and that you miss me bi iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, so for mommy, iPhone 34 pa. Now towing. So me and share. iPhone na sonjo abegusu. Hey, Kwaku Johnson no way. So for mommy premier ni pa no dey na kwa drama chinchina no. And then me ni be wu. So pe iPhone papa, eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X, ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 GB. They kopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina about a yam phones nso a bora ho kwaje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye Saneko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties ene rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa and I'll be your papa. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Because the brain. A yama money mema. A yoko ni sisiyari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my meme jina brand. Na a yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi, maybe come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki? Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni padua nimu sa. Na enua na ni padua no ede eku atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni padua no nuane nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwade nkrato yi atum Busisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waye dwumaden ma emu etutuo okunwachi na yawo ya ana wudi akina wunya no aduro wuti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumaden brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebe kokora emma biem waboboro ama udompemu abupen
anase okasa emo bupen oba New East Chinese Hospital yede heat light any agoponcha and the sadom pem yade nyina ye won fidi a yede wura dompem eyi yade bia hinta wo dompem ye gisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha nebra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompem yade ebe kokora ema biem. Abra, what did dear Philo do? Aden, Nansen, and so quedia near your dabros. Ninquan and a boom, and suffer man up, suffer man apart. Hey, bra, a seminar no canoe, not a secretness. Hey, tea, sister macro coffer by. On one hour coffer sister spices, a big gasso. Spices are who do a sister dear big gasso, and none may hint us in you. So, filia pontia. Fish in choir. Fish flavor. Sako consola oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. E fe se o pedudu to aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA aji edwedi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin de be now just the divine when propose mamma. Niebekesha. For my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's why there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Ya pebia ni amapa wodi aduampa. Eno ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwedi nkratwe atumu. Anyo, said you active mountain so. Na yetrete yapom. Afiwe Sompa FM 98.9. Sunyani Zabakaya way. Na ye nantintinite yapom. And on the 9th of November, yenyina yeshiem anopano num ewo post office. Na ya nanti afa tunyan amontene so. Ya be pie coronation park. Na ehon yedura yey. Abiba up, any abiba down. Abekoso. Meche aerobics. Yenyanim difua. Ombe kasache wapom di ho. Edishade so se. Edani die. Pabuanya ready. Hadi pound for bank for year for and political parties in Sadano. Goloma Shifaya ready. Yama for beba. Afeti tene bejagum. Namu best DJs. Ama monyompa. Eye peace walk. Kaidasha no said 90 way. Ye treche yapom at yako 7 December. Akotwaba. Eye asumdien kwa. Abuafo ni 3A core capsules. Miso fruit juice. 5G drink. Frimp of Vibes Recording Studio. Anna 21st Clinic. Walk with Sompa Nantibio Natinetine Wapom. Oh, darling, you are always on my mind. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Come for him here. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Come for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa nier, diapers papa nier. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. Papa nier.
I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS ayama me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na na do danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe yen nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me ma miensa ne nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me ma miensa, Kofi, Esi, ene Kojo, ene na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo so omo ba omo de nsachoye bebe mo. Ebi mo so omo ba omo be twam. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi atue school fees ni bi. Hey, omo pese omo yoma de ni bi mo. Enti chese why na ntua? Na why nkwa ni free? Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wose eboy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS ho ban. Na ya no ma mba mba say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o. Enye free SHS for ya na mama ne nkofo say enye possible yi. Nanso se say dear, it is possible. Afiwe, yet so about the above free SHS ho ban. So mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Busian for amaya ho akwaba. Adofo amudi o ma wo de yentin fruit. Ene Auntie Anne our Anne's boutique. Auntie Anne o shema atade fefefe. Me stylish ene wa shema atade fefefe. Auntie Anne ni Sanka Plaza. Wow. Kolebu ene odi na wo da. Enti yestre wo nyame shira. Wonderful. Enkoso nkwatentin yedie ede ma wo ba pay. Amen. So nkoso ankonanim ye do no pa se do no so do ye. Ai. Minuani Matthew. Alfakay Matthew. Belated birthday sweetheart. Now Friday na my birthday. Timothy Chima no send bra me here na late. Na me say na me belated amano. Tene Matthew Friday na Matthew dinner odenti. Me man belated birthday na bonfire so amano. So nyame ankoso ana we nhira no fradrum enkwadrum. Yo. Eja amamre na Bible Quran before ko sia national papa dey. I told me Bible. Sole no so awajai. Ya yaso. Umfre mra kabimra we asem dada dia. Eja bodin ayame. Ayame ya otabi. Kra Bible. Me kra Bible. Sasema American. Sasema American. No kre. No kre. Me nitro. Me nitro. Nyame boa me. Nyame boa me. Wasem said ye be ya obi ene no wo hwe no beti wase yi no. Bon to famai. Me da owo ni ne na badwafo ase. Ede ani. Owo ni. Oyini ni. Eh bra e wo ba yo. Me da oyini ni na me da oyini ni na badwafo ase. Me da oyini ni na badwafo ase. Se wa ma me akwanya se me nkasa. Eye na no me ba e be kasa ai. Ene so me za ba be kasa. Eye oba ya afusu ya. Me ne no e wale. Me ne wale ye no. Awalija ye bai. Awija bai mu kan ya so wale. Nti me de ne koye kurum na e koja awale no. Ti e koja awale no. Mi sum no mi koja awale o se awale ndi won wale bi. Eti o kan ska ope e ma me de ma no. Eje mpata so ko me fi bi nti o ko yi. Eti o ko ye no. O ko hye mo a o ko so dane nkwala ne gu mi so nkwala na wo tre. O dane wo mu nyina gu mi se e o ko. Ti mi hwe nkwala no. Ana okofi o hye mo ati. Na wo bo ne tofo nse e twan. Said na no be. O kan se me hwe nkwala no. E na me kofo ma me hwe nkwala no. Eti o ko hye mo san bai. Ti se oba na betra wo so. Oba na the problem is say e dan o no ye no o gene chefa. Fesiwa. Ni problem is say dan o no me ye no o gene chefa. Eti o gene. Obra waja wale nso am wasum no. Ma sum no o koso o ma bi wa sa be. Ewa fesiwa. O gene chefa. Fesiwa. Me pa chew. Ye frame am fosua na anu no. O se e dan sie ni mu no. Wo ka kire ni se dan no nua baadia. Ba mo ko suma nkwa ahe wo no. O ko kan no kre se e wa wo dia no kre bi o. Ye de no kre na ye adwumo bra. No kre no be boa wo. Mama, de o kan no ye no kre.
Eda si na mi sister asase na mi sister no so na ma me nya mi sister na ka se ne dia no e na no so bo se mo ko so man kwa hen wonu gitum se ye wa wo dia e mi ame dia ba wo ka kire ne se wo sister dia choti ene se te sa dia papa mi show isu ba be ka no krajo ma me no o chefa odanu minim sa me se wo ba wo ne ne tena ye e ware ye e wo ma anyi bia o sansuo e ma wo no me wo bra na wo ye dan no enti no na yese mu gu awade no no mo ka dan ne wasem na ne die ewo mu no sedampon ba akokora wo de na ade ma no ti sese no kwan ya maame na fa so abetina fi 5 years wo yere dada na wa ma ne kwan etimi ama na tene fi 5 years no me ho kakra no menti wasem na se anana kwa eja wade ne ntwempra me pa chaw debi na die enti no betra ho fie num no me Abidjan na me etimi wo Abidjan me tu ko di Abidjan fie num yes sir Abidjan na me na me ba be me ka tell me say ne ma me ko en wasan be fie ho na go wasan be dey no ma be no say o ka tell say o de ne ma abegu baby etimi ba ye no enam say na obi a wagi usika awokọ de die ti na wo de eniema ba begu baby eti ya eyi ni ko hia baby fm baby ene ye kan o se me kwaji sai tell me kwaji asase enfema ko wale me no ena mi si na me say ma timinim sa se me wale na o mi si dan no ba mi se ne chefa wo eti ne fie ho no de se lo si pento kwa ne dua aburi enti no mitim ne ntena ho eti me kwaji asase no e de hu pipesi nyine koma no a me gusu a mi si dan no me gusu a mi si dan me gusu a mi si dan for ka me say ayo hopra afi de won san empe e ho ne dan no we e dan no wo e bo sole echi ho ayadwuma kan ase ene wo so wo mpe na ho ye ntafo kurum enta ho na ntafo sisi dan e ba cho ko fa sem bia mre me me ba cho do kan e ka sem bia oni ha wa bi na no e to no mi e to so wo mpe e to wo mpe no e na chire no osan okọ wale ye to okọ wale ye no e no osan be fi ho say e ti sa dan na we no e wadwuma kan ase e da so ho pa che ho na usidru sen oh misi man ko soro e du lento ai wo se si a ai no ye ndey no so wo mpe ni nte no o so wo mpe ntimi nkoton o so wo mpe na nto o so mpe no be kana wo do asen ye eja tabi o so wo mpe ntimi nkoton enti o sa be fi ho no o be fi o se dwapade no edwa onim na ye dwapade nti wo pebi ena abusuafo ko tena ase abusuafo tena ase na edan no edan no ye 5 ena me ma ono me ma ne 3 ena me so me fa 2 eti ma ne 3 me so me fa 2 no me mpese obetete me ni ade nti me kopa ba bi tan na me die 2 no a e wo ho no obi a obetena dan bia na watu no obi obetena dan bia no na se dan wa cha de ne di ama no ma cha de ne di ama no ya cha de ne di ama ya cha de ne di ama me so menti ase eti wo die mienu na wo no yusu no ena obi abetena ma no wa ndey obi abetena ma no watu no obi abetena watu no so onka asampotia okodi betu no se na se fie ono efie wura ho ana ma na ne minim eti na me na ba no se obejafo mu nkebi ma me na wo ba isu ni masem ni mu bi me pa to ni masem ni pa ono e ba pani ye be hwedi ono so be kayona transe na yenwie ne hwedi wo ba ibeka ene a wo yire no ya sa de ade a ene no ya ye bebrebe wo ba ye fo wo ye friends ye fosia sister ena ne de obo ni die ma wo Ghana ha no bi an prom da so wo ne be matena wo se wale onwale yesum waja akwa wakwa wale akwa ya ifro chenchenche wasaba wo ba dan wa ma miensa wonu afa mienu ade ne ma me wo ne ma prebe che wasem atwan yesusu ya sister obi an so bi Ghana ho obi an so bi ha wo ba no abetra onu so akraketwa waja boji sesini ho ne ma na boji ase no onu so be chedi chiam wasre yare wa kire yenua ba shiba anti shiba US yada as papa and an wabe adoyo na mo he yire so say enko lunch ti anti shiba yada as pi erade nyankopon hirawo why uso kwa rutum e uti pa bia ni ha e jabo ji se pia e se trokan no medrofo yo heneni e mamunyina ha ya munyina se etiefo ahwefo o my Ghana e mamunyina ha e be chese mbenya break akra bi na mode amaye ayona pharmacy endo papa wakwakofa de aba o my Ghana mu enu hu derubo na eguso a yebo ayona adwe Ghana ho nti wakwakofa endromienu aba koye stomagard e baba besa ye fun yare na ba kon so ye piling aba betu ye koko nyina ase e de amaye
where screen is so pile no edaso there be amekase koko egu nipa ani ma se bebre ebi anu akwakotena bedwam enam se koko wa osunti o kwan minim unu wasum oba kwati mi epusa nani ana ne eyelash kra ayi misero mema koko engu animu ase enti ko pharmacy shop bi e wo man mu okwa wo se wo pe piling ebi ana wo te ka mu nsu na wutie mi a eye PYLIN piling capsules and ointment no capsules no now the ointment no so sasa baby a ukoko no ewo me ba cho ebi ana wo penentem na wo enchemu a echen midie obeji number no na etufo so baby a wo bi a pese wutu bi nsuso no Ayona pharmacy ebeji so no atu bi ama number no 0597 216 047 0597 216 047 and now 0597 216 037 0597 216 037 Meba cho pile no okọ drugstore and as pharmacy shopper men ka se meto pile drobia enye sa be ye drobia ene dia ma fi se pile dro no bebre na abedwa so na mo se ope piling so the medi can spell no PYLIN ointment and capsules near you ma wa me patch the screen so ube screenshot the ato phone so now call pharmacy wa o the actual pharmacist na owo honom no na we yi e dia ma na wo the atoto ene de wo phone so na hwe say ene ne ye pe ansa na wa free ho afen so me hye no obisa kwan abefa so a wo benom no bi wonom a oto adro na no onima kenkan se bi no okofie no akonom ne se de ope ubisa ye be chiro na de akofie wakwa akonom na wanya emu adansie nti me pa cha piling said de make akoko adru a e ba betu ye koko no e de amaye na koko no enya mfiti prekope e na e de ba obisi ya wananim obisi ya si ne to obisi koko kura ntimi entenase obisi su se bi oje ne nan a ohun moja eye koko no ne kofa by pa eye constipation so we yam no etim na se bi ntimi nja wona ya ekofa koko ne de bro if you say your blood vessels na ewoye mu no eso ni moja ne e de ko entini na ewoye to no se bi eho na eja yen nan efa enso so na am se we yam na etim na ntimi enja wana ni ntino abribia blood vessels no ekobo ano ewo entini nim na mom entini no so wo sa abribia no eye strong ukwa na ntimi nja wana na o chim na wo chim no o the pressure ko entininim enyu kwan se entinin so eyemre ebi ana wo de dako unti na nkwa ye den abebia na akopa nti ubon se bi o pepa wo to anu akwa ko hummoja wo ho na se bi obi nso okra na otimi ka se bi meto apai koko no sa na eba etie ti wo de eba ne sa o di ani se obekọ pharmacy nu akwa akoto piling ononom capsules no na wo di miateni bi nso to asawa so na wo de ahye wo to nti me stress wo be kai se piling de tu koko na se na ahye de wo umoja ni mu nso de amount nti be ba cha number na 0597 216 047 0597 216 047 ana 0597 216 037 0597 216 037 kai se Ayona pharmacy piling a de abedwa so ne pa cho de to so mienu stomach guard yefun bambofo a eba bebo yefun no ho ban de afri yefun yare ne aba ho wakọ hospital na so wo dofu bi wo maami bi akọ hospital wo papa bi akọ hospital doctor a diagnose no so wanya peptic ulcer and stomach ulcer maybe be a ha na stomach guard abase ba bekum yefun kro no de amount nti ukọ drugstore na pharmacy shop bi mu nsusu a wo so pe stomach guard Ayona pharmacy stomach guard na aba na ekum yefun kro de amaye no yefun no kofa ba ye no so bebre ebi ni heartburns obi on ma wadidi awie o se mebo hyehye me anya wo bo no so na hyehye o keke yefun no kro na abamu no eno na bobo ade ko yebo no so nti abribia wo ho no ma na wo bo no emu no hyehye obi timi beebi se de kan se ekesu no opesen ka inframa bi be pie na kan ho be hen ha no enso so ema ne sa wo de we dry stomach guard ono ma heartburns ni nyina ebejai na afen so
funyare ne ba ko flatulence se wuntimi nyi mframa eno so ye funyare kese pa no ne basa da bia na wafuna ekusu onde ho onom stomach obetimi ayi mframa ama yafu no ho ato no afen so wanya hyper acidity aya meka se ka acid na ewo battery ni mu sa na oba de nso aye bi ewo yemu na ye nipa ye de no enyam ye nuane na ye di ne de amaye ye nka se a ye minito ye yem entintini bi ka hura e den eye acid no eno na enyam de amaye na se bi ye gya ya na ya ama se kase no anase enam no enti wunya stomach gada eno so bebo ama wo acid no se ebro so na kofa how e de brewa se de bronica say too much of everything is bad ewo mu se boaye nanso ebro so na asa akwakoye bone de amaye eye stomach no esai antacid eboa ema wo acid level no eba be ye normal na ankofa oha bia e de abro afa peptic ulcer and stomach ulcer na mesi wako hospital ya diagnose no wo de we dra eye stomach ebekum ekuro no na me pa cho hye ne nso se honam dua no ekuro ba na ebetomu a ube hunu kwan se me de miatie bi ana me de topaye bi yeso ana se odi insohie miemia yafunu mu unhu ne ekoso na adi insohie bi akomia ana se odi miatie bi atoso enti wo de ane se onenam ho unhu de ekoso akopa adro bi a wo drugstore honam ne mu de na enwu ye na etukom asabi ode wo hwene kura akua unsa pampan kakra bi abamte bem wani aba wo so no wamie ne ye amanako yefo ne mu de ye nhuni nti no untreati nti etukom na etukom a obosa abafa wan kasa so na sabi onyem so wotete entasu yefo yare na ye peptic ulcer no se eba so a utiminya we nyina afempo wo kon no se ubedidi nti misrew wedro aye stomach guard Iona pharmacy stomach guard drugstore be bia wo my Ghana mu ana pharmacy no Mr. Ukoma super stomach guard number no me say tufo enfre dudro bia wo petu no omo de bema 0597 216 047 0597 216 047 ana 0597 216 037 0597 216 037 Iona pharmacy enu papa mienu we de mesrew me ma ne mpa ho nko Mrs. Stomach Gadi faka wo first aid na ewo fie ho na yefun yare de otimi kura twa obi hwe ebi ana bi da wo bag mu a obetimi de age unuane nkwa enti drugstore ne pharmacy shop mu na kokotobi na afen so bacteria ye from H pylori na omo ha ya adwene ne nso mesrew eya na broni a eya India broni no or the antibacterial agent eguma eno so bua na ekum sa bacteria yi nyina ase ede amaye into wedra eye stomach guard na kokko edro no eno so ye piling tutumrika na ko pharmacy shop plant medicine said them ka oba de say yendi aduaba ne fa hahan sayare into hahan no ene ede aye piling eno so etu ye kokko na se ede amaye into number no message su biem etufuo nyina ba bia wo bia 0597 216 047 0597 216 047 and 0597 216 037 Madam Asibebre yanso yeda wase se ubaye unyami inshra papa fa kwensu ne papa no masofo ya moboayen timpai bodin eta ye chiri unyami inshra Prophet Henry amufa entry techima akwase ane edifo ame metimi a recommend no ba kono no ane nye difo ne de wakase mama na bemu nye de yebekuwo papa no abem ena apostle Moses say me so fona me ne adwum asori pro kwasi ada no apostle me ready adwuma yi me start bi bie no apostle aka to apa ho nya me hira no papa ena Prophet Gideon appear through faith papa we baby a obi amechia wo one wasofo na memwa mo na me maame me spiritual mother mama Lois ono so edifu ba wakra momi so hwe ye gidigidi na yeso kopie mo nkransa police station ageta wo ma tiegu yeso fum ye te se wo mo fum brato no ti achia wonum papa
ma ba ne metrans wine na wo wasem no ase de atia tum wo papa na wo krache ya ma me dia agro papa yi wo ba na waja bojise no so onye tiro so mani piem firi anko na so be dia dance ama papa no na e ntro na be twa kire ye ne ana krache udin di say ache frem mo say brai radio bojise ye metai muni apaso your friend say your friend must say o said ye Richard tabi ka your Bible Quran be focus your snap ni bodu apede jump Bible ko yan sorry ko praise be why pachaze adana ya musa da fa soli bi na mo de bedwa ya sum pachaze bi me ko praise be na se de ntia ama menya yin se ko divo na me ye ton ade ntia eti de bia kwasi ada o Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire president ne bi ni ho de bi ni ho Côte d'Ivoire president ni ho na han so ba wonko ha me mahasa o na de president no kwani sei ya wo wa ekobo wasu wasi aso dem oda ana me ko ana me si ba bia we umfie adui wo YPG ntime chia why PG o papa na ekagu asu o papa we edisa wo yire tu afrifie wo na wo kagu ba na su wo yire ni so akotena bi ja na akọwale wo ba foforo se da na wo kan wote peja bodin pacha frame of Richard kasagu akasamunu mikura Bible sasama me bekai sasama bekai no kre minitro onyame boa me rich wo ma me no papa sem ya abai ade na anim fa ho kasagu akasamunu na ja me anim hwe kasagu akasamunu pacha de minim fa ho nyina ne se ifitiasia na ngunaga na netie nti e wa ngunaga no ifiru andi tuye otu tama no otu ne enya ase na yenye ready se bia ha na ye konti ni ni ba bia ye ko nti papa ye no ka so de nya hwi o de mo mmese ne enko ha no ko peki na ya ja yedi na chi nti ye ba bi peki nya se bo food ha nti bi peki nya se bo food no na dan bi so na dan ni sa tam na ma me no papa no mo wale no mo wale okay nti kenya se bo food no ana ye bi pi nti tam ye bi pi ho no no edan ne dan si na edan ne to won fa ho nti wana ne tetia na papa ka se edan ya mesi di nti no mo mana metena se nti ye kura ye nwe shock Cosmante ho hwe ya nti ho hwe e ma me ma me kura bai na num e ma na me kura ma na me kan e papa pa ti mesi dan wan kan kire you no so ma me no so ka se na se nya izo o papa pa de se o ye secretive sa tese mi nim na me so yo nti odi ebetena wo sa no echi no kopa adwuma kura ma me wo Dr. Mensa False Lie ana ono so etwas no ko na ebijan ana kokoye na adwuma nti ye wo hono mo ma me ko adwuma no aba ko adwuma no aba afiye hwe ase ne suba na hyase esesa kwan ba so na esesa no esi wo ko adwuma o mantem betimi ahye mo nti bo mo kwa pa no pa no so o hyase ese bi wo kukuru mu a no afem na me ye peni ti wo afem se na ase edwa nwemra na wa koto ba yele na ja waba benu na jamu nyina modi po se bi na me mantem na esa wo maame no sa ta mo papa de okokwa aso okokwa aso na wo maame no so hwi mo no so ma bachan yo ka se ene de wo maame no obeku ne ti sana no ya kisi no awubie ba no sana no ya anti papa eba so ochi no beba ye be hia no ye be twa no kasa ti esa no na so de gon we hye me chesu so so fam ko sana obi duem ne se ehiri mi ahwe anti pacha esa no am papa baaye no ana tama papa be dru Ghana no afi oba na mama ni fi do busam so na asa na mama we ana so mama na so kokro mo mantemu ono de da e na baaye kwakobo 12 adi ntia de da o maaye ana titama ye ho a echi no ban to baaye no mama enyuma no ban mama asensa gi na num kese instant subana sesa ya dwun oyenti ase ni subana sesa just like that ama afedie kese won pempa peni mu ahwe kese yenti ase won pempa peni mu ahwe yo gina hoy na ye ni nkomote emra me pa cho owura Robert Yaya wakoto 2022 Toyota Camry ash woso akoto am obi won kran koko clinic ne kwasem oduro na nipa nsama mentra hwe na ji briefcase nkuta
nipa de car na adwane ye ko be briefcase na say papers papers enti yesterday car Toyota Camry wa wani atwa car yi so car photo ni ye lance say lady be na otwi mienu bra ade we de agire nyame abasa wo spray for yesterday yesterday car we die 0242 518 280 wani twa so a Mr. Mayasonte. Bread of Heaven International Ministries for say wo ye enkanya somson kon come on na wo fra say November bo sumi ni de to so aduonum akopem na duasa e wo Safa Gardens atasma so enumre no nsia bia asofo ibi ni Apostle Francis Ajenasare Bishop Raymond Akwa Archbishop Charles Ajenasare Bishop John Benjamin Udru, Reverend Dr. Robert Ampiakofi, Apostle Dr. Emmanuel Kwadonko. Wa bi da so amanye bi da so. Ebre onyame adi fo ne nkrofo yi. Won beti afiri so amwado. 0260 790 Ose obey ordination. Any ordination. Eye 30th November no a. Anopa no mochi. Oboas baby diapers. Eno de mesere wo bia wo emamu ne ye beto amamu na mo de to pro 100% cotton. Eye kama wo hia bi wo baby wo nankasa na ma ba to ye wese oboase Charlie Prestige Ghana Limited ono de 2 pure natural mineral water ensu ya da far reverse nom odi for me di wonder say so bi wa pagya na rolling particles na niam ne namu we de akroje we abofo ajatum tie so ajatum me pa cha 0538141360 Mama's choice ya me yire mu nsem nya din bio fufu mix the slow and your remedy come de menkan benkuta bani so hie or the mackerel premium galley eno de awia 0244254202 Spanish 3 power combine. Spanish anti-aging. Oda wona. Kope bi na nom. Nasi atata. Nem wow. Ade kutawa. Ensisi o. Fi na utosis. Onum bom. 0266114111. Dawood. Doctor me prasem say. Osi ade a wonsa. Jimmy. Kwata. Adwaman. Ene krono. Efensi ho. De akade. Jade bia. Fabra 360 no. Na the ultimate ni twitwi so. Eje so krapa ya. Oda obeda. 0241244012. EP original brand. A t-shirt asem ne kan wa. Shatare papa. Ash. Red. White. And the green. Kwada vest. Be kwa yi. Anyone mo sing. Na wo sing that na. Boxer shorts. Dwa ho kire ba. O mamu amu. Yewo KO Adishman Ellis Plaza Block C Yanike Dubai Gate 4 any dia no 0243510138 Faith enro kitwa prophetess mami wa bing oposi wani ahina makokobin stroke ente shewa ayam kuro una satata stroke na cho ye funu no ye wa ahina makokobin enkraso to mateku junction 02445838 na say ene kwesi say abache na tebe asa no tama o papa free bi jan ba afina ni suban assistant just like that tebe asa no also papa professor why we school na do say just like that I can be prebe do abache me VSS why VSS school bay me wi dwa so senior high into be course obeto aso na no papa be ton fos jam wanya bi jan ho wani oba bi ama meto aso wanya krokro bi ama bi jan David emo eti wo maame asema de mi ebuawo kwa adu a wo papa ebo wo maame ne se edan no wayi ni di ama no miensa no ye de ma no maame wayi mu den miensa no ai pacha miensa no mu nyina titimu ho amu na titim one ne ma ne nyina titim na wo de onya wo maame a me de me dan ye yama me kroso ma on prema me wo anya wo maame a maame no wo so ma wo nam o se me no me kam piska kra na kam me de tonton ne ma kaka de ato so akosum so me de me dan be ma ha kroso on prema me fa me na de ma ha no be da he se me papa ne nam timo be bi da e wo Cote d'Ivoire ho ana ka wo de wo dan ne ha no wa piska wo maame se da o so on tiase je se fi okura de on pese on pese obi kura on pese bra yi wa hia wo me wanwa eno no age da efie no ana waji fie na boso eno no de mienu no de o papa de mienu no so wa na tim papa de chese de maame ne yento beso betene fie o esa so beso betene fie wonti no o de ne ho no ama han nti o de ama han no still na ye ko nim se bia na anse a ye ko nsan krate nsa so dua ba wo afie to maame ne de na ne ma no wo company se maame na de maame de ye no fie wonti wontimi ntene fie o e ma papa kra froka free Cote d'Ivoire e de baga wono so o papa de ne so o de ama han so obi ba ma na maame ne tu no ne wo tu no bo se maame o betena so na anse ya kra se no watu no ama maame ne kwata maame na tena dan mu 8 months ni nyina hye gwa papa ko bobosia ti na nsem papa so de dan ba be ma han ya
Obaya was one test man father and my man in fancy can find comment back on Bob was on one. Oh, mamma, sabi, what be? None of them catch him about say a bear. I say, over the way or see a behavior now. Maybe give this a or problem kakara. I do not touch it. Aha, Miss Anna Mihuno. Pacho, resource person, of sisters, or we fear. When you begin coming, maybe a family, edge tano, like a cacron, my way, baby. You, mammy, for CA, done with your bone in it at the mount near Toy and Safro. What did now what's an affair so young? They say so a fresh watch of paper. Now, somewhere back at Ness. What can I be a room last woe? Where you would die a mount. Eh, dear Pepium. And let your papa, my dear, and your what were you? Mina Coca, so for me a bay four, so for me a bay four, so for me a bay four. Aye, and that's you. You Ryan Co. So, Mammy, I would say, Ira, Yenin Come off Michia, what your phone, you are just sweet brew. It doesn't know why out your mind, so say, both system on the road. No crack. You near so say, what you do 2 months. Papa, near so pa. Woman of 84, so I jiatum. And no crack, and no crap. And the papa in the tone. So, Mammy, all car of system has no car, baby. Maybe some science to do. Okay. Say, Mammy be insane. Nasa abofra o sheni yam no e oba. Nhwehwemu fo kire se nkosua abofra no wo e ye beye empemon 7 million. Ebidi ye 6 million. Nanso fribra a obewo abofra no beba wiase no. Na nkosua 7 million e won yam no. Aka 1.2 ekosi 2 million. Swati kra e natural sanity. Afi o shey of no eswati amana bedru 2 million obebu ne nsa ofiase bu ne nsa bia oba bia bu ne nsa kosua ekọ eye apem efri ahanan ekosi apem ana ekọ won nsa bu ba ko bia mu na awasam de se ye wo bia nkosua bia emfi ba bi mma biem enya odi ni mami yem ba ye eno so na esuti no Enunti na Midpoint Pharmacy ye hwehwemufo ede edro ofsist abadwaso. Etimpore ne se nkosia kakra aka no. Ofsist ebeboa amakosia yi ho aye din. Afein so se oba pese onyinsen a American Institute of Gynecologists ekan se so oba bia fi edru mfi aduasa ekwa. Nkosia na so tekra ahoden a ewo no nso eba form kra. Enunti obahu se omo mpanyin fie so no omo paawo a omo brepa aye ntwensen sanity obi be call hospital doctor be ka training say nkosua na ye kama nanso obomodin bia so benyin senso enye ye ahoden woko kosua ni mu no e wo form afin so doctor timi ka training obi say nkosua na wo no e wo hode nanso nkosua ni susa ye nkosua ni size seseto esusa eno so obebo modin so benyinsen obeprea nenso nyinsen ne mma doctor be catch say onyare eno kre onyare nenso dan na obeya afa kosua no ontumi nya bibia eno nti office the dro ya ba say ebebo ema kosua ho ban amaye ebema kosua no ato kese on say etore bia ukodwa so a ema no omoton kosua no omutumi san kosua mu omo kire se kosua ye beton no 1 cedi kosua ye beton no 2 cedis ibi kra bebo na yo kunye mi sanity esanse poultry farmer no oma ne nkoko na duane yie de nuane no e fata de ma omo eno na ma omo nkosua no to yie no enti yenso ema ye drone ofsist ye pese nkosua no ho ye den sanity ye to yie kama sa pepe anu ye ofsist eno ani ofsist afenso ani gisam ne se edro yi ewo enuane no bi wom brony friend of Mayo in no store gynecologist a wo tie me pharmacist a wo tie me obi anim ni a Mayo in no store a balance hormone kama essentially containing aloe vera nso yenim so mama say aloe vera kra no o wai mu na ne ewo mu no sam gu cap mu na o de ewo mpofra na no pa bia wono mansa na wadidi a o menses ba ye kama just imagine say ya process it ya can't draw nti adroyi e balance female hormones no ye e ma o menses no eba so mama say obi ebu ne nsa
ɛyɛ ɛma no dodo na asusu sɛ ɛyɛ moja ɛna ɛba ɛnyɛ yɛ moja a ɛwɔ yɛ mu no ɛna ɛba sɛ menses no dabi ɛnyɛ no korɛ sɛ ubu wonsa emoja a ɛba no yesusu a ɛyɛ bɛyɛ atra edidi no baako anasa abroso ɛnan ɛna fra sa moja na ɛba no ɛyɛ wonkosua na ɛto yɛ no a bɛma ho nsuo bia ambe fertilize no ɛno na ɛba na ɛde lining na ɛso kosua no mu no ɛhyɛ de offer na ɛno no aba te sɛ moja no nti de hwɛ sɛ kosua ahanan ana apem ato bɛma ho nsuo bia ambe fertilize no na ɛba sɛn ɛba bebree na sɛ kosua dodoɔ no na di moja dodoɔ sanete tu kosua so a wo menstrate e mayi sanete ti me numa drama me moja aba no enya wo ese utiti kosua no sanete nde ye hormonal imbalance nti asase ye correct hormones no ayete se achechre kwan nti se hormones no se ya se bosomi sukra na ese moja no ba ni ese ka kira adwen se bosomi aso moja ne mra no eno na ase yi o ebede na moja na ba emma nti se o balance hormones ni ye kama afei emoja no beba yie sane a wo pɛ no obi ho a menstruate a dakro na atwa na anu na nsa obi ho a menstruate bosomi wei de etoaso na emma obi ho a bosomi nan bosomi miensa emma so wonum off sister e balance hormones no kama na emma wo menses no etumi eba yie afei nso obi ho a naturally no say ubu nsa de yaw kakraba nenso bi ho ha ne yaw no ebro so anansa no da ho sanete hormonal imbalance no etumi de excessive menstrual pains eba ne abroni friend dysmenorrhea no de ba enti se hormones no balance yi a enya de a afichikomu yaw no obete no kese anase obi de etumi fi ho kra doctor fo bi tumi ka anase afoforo ka se o a yaw no bejai adenti na o a yaw no bejai ebia osusu se wo hormones na yeye nti watimi anyinsan awo nti asese ya oni jai nti ne yesusu dia ne se hormones ne ye kama unyinsan a ebeba obu wonsa ebeba yie kama afei nso oba bi oho ana tinka wo fom low libido I say ba udua sanete ya no hwenye yi se wonnum of sister watinka no ba kama nti ye hye nkran wana wo kru no tukwan a wo hwe wanim so obeba December ya opeso wo no ofi asin num offsist and ji sam ne say offsist a supplement a just food supplement enya dro nti obia betumi anom bi nti entena ho say me de menyare nti a supplement o de supplement wo ho o de boa wo ho nti obetumi anom bi afei nso ye ka ovarian cyst ho asemo a doctor katro bi so ovarian cyst esi a wo ho kwan bebre edroyi mayo inositol na ewom no eboa with ovarian health no esiesie ovaries no kama ema eji ovarian cyst ne free ho wona moje etu wonpo a ovarian cyst nti moje etu won no onum of sister eko ye wadanse die bebre edafo frɛ beba no ye dadanse die no ebibeba afenzo e balance mood no obi ho a mood swing kakra bia na ne boafu onye ne hwe empempi ne ma no menstruate na omunya sa mood swings no ondum adroyi a e balance hormones no kama adroyi opa bi ato a okọ wholesale pharmacy bia obetumi atubi wo ho so opa ba ko na atuntu a okọ retail pharmacy and ase licensed chemical baby abeko bia licensed chemical shop bia obetumi enya bi and ase so frɛ 0596 607858 0596 607858 and now say 0500 210133 0500 210133 say opesa WhatsApp in so a obetumi a WhatsApp yen e was 0596 607858 wasem bisa bia wo bia no ye be yi ano ama kama nti oba entena ho se oba yare ansa fa supplement eboa wo ho oba bia se wa hyase ebu nsa na agiman metimi adi ho adanse enye se bia me brand ambassador edema O60 so mami higher libido is very true wo your ba me no nyese me watenka ni bidada ena we abeka on ani atiatom tiniti we ka me nkona de asa enti
we oba wadani dua say twan esa no wadani ase be ifo kakra ase wo kwa yasa kakra ase na wo de empa so say nwensen barrier woni atenka efoni nie wo ba yo free de ama wo ku ani age na dua no entabo no dos edro me che 10 enye ne de yakeka nyina wati to ochena ibie line no a na me bisa wo ko sano a na wi ano a me che du no wabaso pa no wababeje odi atifo da waso man so have na unim say enena me hwe bibi wo mayo inosito no ho nya me hu ye ne say wo Britain no gynecologist e kan say so no medro mayo inosito wo mu a wo 12 to 27% chance so be won for. Oh fine. Or 12 to 27% chance. Chance we say wetimi awo. Enti Saudi also utumi wo krampona numbi aya supplement. Obehun sakaye kama ni mom da wo de benom no so wonom no awia 12 de bia benom awia 12 hourly de bia benom ba kope de bia wonom anya wo shedro bi wanoma na ma reactions we anya wo a food supplement. Eti a food supplement. Bacho a man ko afen so med point our malaria draw I friend of medma papa umra so afen medma men ka medma ho asem nenso obi o malaria bia no betimi anom medma tablet and an suspension no anu nam tatash anu nampa wo yare malaria obetimi anom bi don wasepa miraje ma yeso yada say ane Sompa Nkomo de ne mapankwa na de bebremo eti ya maami fosua wa wo yemba wo wasene mu ba ena wo bia ukis eti sade akwala ika ya no kure se wo di atro no wa fresh o chena wo beba ye twe ye de ye tasem intenipa me se champo me srem 1 minute because o chena sam ye be satena so eti me sre wa ye ne titewu na enkrata egumeni mu no e bro me so na ye me de se akwala ye shema konf wa ba ya wa ba be ka no kure me de me gini akwala ne kan di pa enti ne ye ntwa so na ma me ne ba kira no a ene ne transia akwala so ebeba bi na bibia o sisi ba pa no do papa do my lady me da say de me ka kire me nua ba me ni se won kana kuma fanto ne yam mo ma na kuma ntu mo ma na kuma nti emfa ho ne baabi o de asem na ko ha etu obetwa dampo num wo de yam yensa na be san be fa ba mienu asaka ho de so ya ngono my lady wadawroma ti malaria ebi twane ko pebi na no wonu atuntumi na kama time tu se wa dwuba kosa napoli Sama 7669 edusan Herbal me madansie ni ko pedro bi nom ne babo na sisi ni pedua no amoye kama ko efiri moja ye etu ase ayamutim eno de agi no ho a edusan malaria kro no malaria dro fa want me to be kwasem what ya da 00110115 give us Misra mi secret no capsules eno de ko pe be ma misra wada ma oba na chino na ye ni ye give us about Mr. Malaria join this wow medipedian naso come on capsules no bo so once won nyina see 0543222470 ba achafo ba o ma ye de nwane spinal injury misra abu akoa ukotoje beti onan so bu on sala kabu ane die achamfo funwi 0244988004 Janjamed osinye wonu bon obeye scale eyinka polishing filling kahwen bese gold silver denye ya report junction kisi mana no 0559139582 Piwak 3P garlic mixture eyetoa ehwa epai itini yakoko wonu modro wi no mesrew isisi o esaw ya de ne mo dro eye 3P 0248928824 kangen num super papa na ye kangen akala drink water mo jani be di afusan efantini ni mu ni sisi ni pedua no odidi a obo rewo pacho no etu ase kra Brahma UGC ka ho o de wo to be to Barutu Nkwanta Sompa ya bra 0241449191 Lawson Beverages Gleman Capsules Lema waye mre nunu bi na ubigine mo che Dr. Lawson wasema bama mema isro ka 619 999 malady wadawroma maame no
ye pracho ade ye mpekura ne de wo ye no ani bre boni be no won to amnika tentententena chano pa momra anya sa onu ko ne da no ye betrem firi akoduru na onu ko ne da no ye be jefri ni sem ado ka so what is obi what did damien sa ko wale oba wo won me guase papa oba wuti kura awade ase edi wo ho won me guase wakovale o no wale dia so wale so wakovale no wale awodi mala di so wale papa waje papa jao papa ne so no jao wanya no mala di so no so papa ne so no em se jamana ko sa penadi o ne mala se mo ya wonye nya wale ye o se masa ko wale wo so abata years ati what abata fi o abata 5 years enye ni blessem papa we so e na papa we so die wo follow pa na o sa so jini ta fi o de sanita wo fi mala dia ta mo ton e da mo ton Messi watching about the best. 0554931931 0548931931. Na some way die. Akola wo moa se bi wo megunu ma me ani mu ase. De de ye no papa na ha no. E ha no tete no papa pa. Hello. So man en pacho na mamo ha. Ya ju so ebrudi enti o. Basho me bo ma basne di ma pa mo bo ma santi mane Ghana. Ma mena papa ni frono. So si o de daima obi a na one na gidi a go to kwanto ko ni panetua. Katira ni so ntend de di efi no na me hand time. So no ne ma be tu fi ho. Mo one shy. Hello. 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 Eja udi enti o. Hello. Me papa oh, me asunje kan wa bega for the bega. Ajo so ebru yanko. Contract 1. Isi to ma de best ni ta so na Nigeria ha. Participate. So na Nigeria. Isi na bega for so ni kiao. Oh, me le pa ko nte. Obaita wabu ni pasita. Mimi eje ne mana bandema. Ti aware bi ti so ma ware no. Ye nyawo. Yo, ama ni pesebi. Udi so ni se to mo wa de kra. Yo ma pa go da no ma mi go to papa ko yi abro. Ni de be se. E ma no so to no mo pe pa je bu ache. Originally the one power line munye. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon sir. Udi enti o. But me Casafita Crabby, brother, that's the national first case, you know. You, but minimum, oh, why are the cry? Why are the cry? Missy Bama, watching you never one and sack and German the beer war. Jinaso. Yo, ye bo moyen. Ni entso ni anyi boy ni sika ma no. Mate, ye be boy, ye never boy. Ye da se. Hello. Your call has been put on hold. Okay. Hello. 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 Ajo udi enti o. Bajo good afternoon. Afternoon. Akwana betra na. Ne rajin ska no betra wa yede. Ire den ko betra wa sen ka obano o yini bi no bano betra o. No ko ye ko fe no. Yo, ya da se. Da se. Me pa cho matade ye shemi fefefefi and boutique. Sanka Plaza Oben Kolebu. E ya tade a efe ti o patade papa bi ade akobedwama ma wo gine mu a. Freno 0545 853 0545 853 608 Ant Boutique Annie. Hello. Hello. Me do fudi enti o. Pacho me pesa me casa subi. Yo yeti o. Enfalas. Hello. 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 Obai Maudi. Hello. Udi o. Pacho omo ye program because in fact. I was so kasa yeti o.
Nipato. Na nipato friend akosia boedu. Aha. Akosia boedu. Yo. Me nkasa fi oboase. Yo. Na mepato. Ade oba ne ye na yeni no mama na ya no mugu ye ni mafi. Omugu ma ne ni mafi papa. Yes, na me bu ma kwasia na ma so bu ma kwasia papa. Ade oba ne ye na ni se bra ne to magwati ba bi ye. Uni anu ma na ekwaje asase no momu ni o. Hello. Ye tie o. Wo so ba ne ma bu fortune. Na no ba no kwa ka minim na ka me hwe na do yo na kia ken. Abusia di esi. Ye nua ba isi o kina obeba nti ye konko ho. Na ba bia mra no wo no. Ye baba Samara ne maame ma ne di ajanan. Ye nyina ya ja tum se ye ha dan ma no. Ye nya dan ne bi wabu akwa. Kama. Abusia fo ye srem mfie mienu advance. Obi a wo mo asa obebo akora yi no. Momwa yen. Ye srem mumwa yen ni empedan fa makora no na ene oba ha ye papa bi e wa America na no sending 500 sen fa kotata de ma no enti one sister bi ba ha de ama no ko na ka dan no eno ne hia maame aka kire preso ntimi enye no entimi mfoso no ena no ne maame na no so okotamale no yeso aduru nkran odoko akoye case si emechi ne ba no maame ne dam no atraga na hie so ti moma ye mo akola no wai ye de asi